Ber twal a jor wun du juma tin pil ka wini wai tar paluo ke ta jui wa beru pen chandek me bor lok e kum lok mano ni gudi chwinywa amir jolo panelist watie ki Reverend Dr. Alfred Banya Jody Be apoyo. a jolo Mego Rose ken ke Lady Grace kidang on tiga neno chalgi and a jolo ruot Fred Ngomkwe apoio do Tualu. ke a jolo I did the band. I'm Dr. Caesar Chat Gadol, Kachak Machine. I jolly won't like to reach out to get with your band. Nanny Connie won't many Kau Chigi Duan out to our choy and a pin back for Kwan. Tin what take a look at Lutella Kachik Manyan Magwak Nyo Bikati a art may check what pay you need because you need tea. Yeah, children need. Wallo kono Paul sabil mo karapi chan matige o kar kum dano dong miru ti ju betie web o koin dano si amiro lo Reverend Dr. Alfred Panya wek en ko ya lo ke kong bot unwa Reverend Dr. Alfred Panya Be an apoyo Dr. Caesar apoyo panelist apoyo joma tin en wa ke joma kok tika winyu wa winya. Ana chako wilok ke chi gwako ni ladit ruot ngomo kwe kita en tie paju ni romo medu kita en neno kwede ki paju kunu. Ada topic wa matin wati lutela kachel ki chek manyen bikonyo nyayo tich ya choli ni ning. Man kube ki lok ma wachako karme inge kwero Labor Day wanyamo lok kum tich ya choli kaberu murumu wa dok tich kita no kar kene petie ka kare kwede kidong kid me choy dane tich kita kar kene diu dano kwede kibene waloko ni acholi kar kene kibeda bolu dogi ne kum gi wai kare pa biritis kibeda waju kumeno ento eni peloka da wachi acholi pole no gimero tich manyao dano dok me wachi tich premier bet tich ma gichoye dano ya choya tich me dog gang chalo pu ki tich ching mogo mano dano timo gi pajo beno miero ki nen ni meno tich chia da kumbe di watie ki yedo tum ki yelo tela manyen chik mogo dong ki chako ketu ne mokene pudwa winyo ni tiga bina chidong wamiero neno ni ki chiki en bigine lutela ke chiki en bigine konyo acholi ni ning wek tij man ya acholi tij ma acholi neno ni tij ma da ma pe ki di dana dia ma pe balo deyo pa dano udugi ya acholi me konyo be dok chan ma neno cha wa neno kita chan duong kwede tung botwa kai poro ki kabedo mukene i Uganda chidong kawa wachi chek wa loko chek mene kita neno kwede neno cha wa loko wiye kum chek ma ki wajo ni sovereignty bill ma ki kelo chino ki neno ni tia lea mada piano dio jo ma ma gene atika ne dio jo ma kwo woko mano gi miyo kony paju pian ki wachi ka indo i bedo i kare ti i bedo woko kadi ti tia kadi in Uganda don ki neno ni in pela Uganda chi chiki en nuri joma be gamo chene ki borri kita joma ti woko ki chwalo chene ma konyo paju ni bene ki tugi neno ni gin agent pa gine palu rock in la Uganda mone ni in be ki neni machalo la rock chikoko bedo maduong ya kita wan yang kwede kadi la dir lobo bene uchwalo duone ni en kar ma ene kelo tam i cabinet ni cheki enu ki ket no pe kelo ni ubet chek manuro
Uganda nyweli ma Uganda ci neno ni ci ki eno umiero ki yub ci ada bene ki yubo ki kwanyo en coc ma nowaco ni ka in la Uganda ma do iti woko ki neni macalo in pe anyweli ma Uganda ki kwanyo eno ni o ci eno ni olo ko omiyo gine omiyo yom cwiny ento ka mukene bene tye ma kiwaco ni ka in kadi kikwanyo ka in idonyo i lok ma kineno ni tye lok me politics eno ni pud ducu ipoto i dog bal ci dong eno ni obiluke ki kit gwok nyo kibi neno kwede cik i eno pien kar kene ka calo bot tung malo lok me ngom tye matek ci ka dong wacako laro lok me ngom eno ni kibi neno ni watye gine watye politics kede ko eno ni ducu no pud gine ne tye peko no pud tye kita no cik i eno kibi kero kwede tic kun ano kikwanyo ma wawinyo ni bebe ni bi gine pud kibi neno kita kibi kero kwede tic ada pud cik me Uganda waco ni pen cik me Uganda waco ni cik ka okati kumeno pe kiromo keto i tic wanga ladit lobo oketo iye cinge ci pud kitye kuro ni en oketo iye cinge en be romo dwoko me waco ni kong dok kiyub kamunyo ci eno ni duc kare me koko miyo koko ka pud kineno gimo ni cik mogo i kine pud tye ma pe ma romo nuro dano pud koko ki romo cwalone meno cik madong okato ci kitye ka yubone ngur tye bene cik manyen ma obibino koni gwok ladit ruoth ngom okwe gine romo konyo kora iye ento ngur ma iwinyo i yamo waco ni cik mogo tye ma kimito kelone ma mito medo wel mwaka ma jo ma kiyerogi me bedo i parliament mito gubed iye kita mito kiye kwede speaker me parliament bene kimito kelo cik me lokone kimito kelo cik me medo be mwaka ma ladit lobo mito gine ori kwede ike ento dong ma gwok bi gudu kumwa tutwala ye cik ma kimito kelo ni gwok ma dok i kum ngom kita unu ng'eyo kwede kan ni tic kikel i acholi pol tic ma dano tiyo tic me pur ci ka ngom dong pe ci eno ni bi gudu kumwa marac ci dong cik eno no miyero dano gugine luket cik ma tung botwa miyero gin gunen ni gina kumeno pe nurwa ka cik eno kibi kel ada pien kum beddi kita unu ng'eyo kwede lara ngom tye lok me adonyi ma gitye ka kwanyo ngom iye acholi tye ci gwok cik ene gwok kibi kelo me jingo kit me bedogi pe wang'eyo ento omyero ki gine omyero kon ki gine kibed ki tam iye en tam ma tye kumeno gina miro waco aye ni calo cik ma miro medo mwaka ma lu member me parliament gubed kwede i kom me parliament eno ni bene romo gudu kumwa pien kum bedi jo ma tye i parliament jo ma polle gi jenge i kum party ma tye i loc ci ka cik ma kikelo cik ma party ni eno miro ci romo kato ko pio yot mano kikwedo tere maber kiti neno en me sovereignty bill omiro kato ni kikelo cik marac ci kiruyo ko yot ma ka nope ki gine ki mako break no kono obedo marac ci an ang'e ni me sovereignty bill li kiloko pien nope nuro acholi keken ento nuro bene jo ma en ki tung jo ma tye i loc pien ka ineno kwed ma an awaco i program acel ma wabedo ka neno lok kum can ki kit wel cene ma ki woko ma cito i Uganda ma dano cwalo inoni jo ma kupoto ceng gin ai gicwalo cene
maduong loyo ka joma tui Kampala e Buganda lubo kogi ka joma Busoga lubo kogi kitung botwa wel ma wachwalo tie mere ento pe dit chalo pa joni eno chi eni do bedo chali wachi udo magoyo nyeki bene karo kene goyini ayo weko neni gwok John e gugine gunani udo en magin gubi kelo ni gwok bene bigoyogi si umiero kon ke ngol gine ke kim ke katie break eno mi gwok break eno ke kero ni abedo kitam gumeno chimo kene mabino ni gwok gwok pebi gudu kum gitu twal gwok bi noro wan jo kene ma pe watie ke gine ke kero me lochi eno mi ludirwa mier gunen chik ma ki wachi ubi medo bedo mwaka bedo pa luket gine luket chik joma tie ot keto chik bene eno ni kita waju ni meno Paul Johnny eno joma jenge kum pati mati loj ento wandong po romo loko eno ni ikin Johnny eno tie jo kene ma kitung botwa tido mier wano bet ki rieko men neno ni joma kitung botwa ni dirango ma waromo tich kwedgi men neno ni olo kadi dong gitie ikala magwok pe chwako watu twal kong dong gunen lokum gang ayo bet gin ma pire tek gen dong mier guti ki kama gen gitie yeni men neno ni chik ma ke kelo ubi kelo tich ya choli ni ning ubi kelo tich ma konya choli ni ning ubi kelo dong gine dong lob ni ning kano dong lob choli ni ning ka chik ma ubi doke kum ngom ma ubi kwanyo twer me ngom moko ki ching dano pati awai ki bi kelo chik eno atie mi mer machalo la nyut chumier gen gunen ni enu ni peo gine peo time gina miero ke ket ye wang eno pien jo anyuala chuli madong gitie en i kala moni eno ni pedong waromo bolo gi pien dong gitie ye umier kitik beda poi wigi ni kama ini aye pire tek umier pe weki kadi itie ka bedo ni eno ni umier ti ki bedo ni komi eno me konyo pajo kita wano waju i lok me kita chuli neno kwede ti ite kwarwa tich miero po be tich ma konyo in na ken miero tich ma konyo dog ot tich ma konyo kaka ci don ka in tieni dog tich me keto ot keto chiki miero nen ni eno ni bene pedo bed me konyo in na ken miero bed me konyo gine jomo yeri ki atikane kaka ma ini ma ini ki iye dong panyang ka aweho ginana mero wachune ento me yabune wiye ka weho kenyu gwakoni kano ladit ruot ngamo kwe romo luku ko lokane chien dong romo medune ki wang manon neno Jimmy kitung tajo kuno apoyo Anapoyo if I look my wife Alfred yeah look my bed da I penyu la penyu my bed check machado ki bekele I check manien ma dog ko mom nen kero wego penyu el ni binya teach nyo gwa nyo bikele kero Amil long road Fred ngamakwe we med lock and dog mail kat chicken man trap we gam Anapoyo dano dichi Amiro achake kama Dr. Alfred Banya Ogiriye ilokum check mingom the Land Amendment Bill Land Amendment Bill kibikele nyim parliament check dong wajuni kay nen inikate ki neno mamegi may tamo ni twero ke la loga ikin pin mano loko ko padano
chik eno ni ka tamma migi ni ka gikele nyim parliament chi members ni parliament gen gi ng'iyo iye matut chi gi yubo chi dugo chik kado dugo chik chi kitero inyim president kere ye chie ikumok mameguni chi chik eno ni dong chako tich kuno kitero in National Gazette kitero in National Gazette pien dugu gin pawan duchu ma chel lutela ma wano chwalo gi parliament menu wangwa eno menu lu owa dong jimi duchu ma gen gi chero ka timo ne gen gi timo miga ka wan o wego chik bene wajo ni gin mo ke ken ma member mi parliament tika tero ne inyim parliament be obed gin mano a ki bodluak neno paluak tam paluak mok paluak chi kay nen ki tero chi dugu megwa kay ne je dugu peny manok inoni Machalo district in your region gen gi twero kata ki chik ma meggi ma kiluoni ordinance ka ochero enyim attorney general en neno ka piyoke ki chik tego noni piyoke ki chik ti duogo chien ti wajo ni lutela en mi area enoni be gen gu kata ki mogi kome we gen gu oni ti kay nen gen gu oni ti ki duogo chien ti dong attorney general tere gazette ti dugu chik makonyo area enoni utime ikare ma waneno lok mi mato kono ukaro lajo lok enoni chake ki ot bora kachiel ki mono ma uno beru bora ma kiluoni tesa gene chwaro tim wachero wachogo signatures eta miru wachiuni wege ui level ma kiteru neno ma megi wego duk chik gene piyot ibi yoke ki dano maduong an dano chako neno moje la chien la bulle the alcohol ordinance matin awinyo walo tela mukene wajo ni gina ye gi kate kere pegi ngewa keto chake kere karma wano kate kineno wachero bodgi watero idgi gu kwero la jwaji ni wano tika kelo peko bodgi eto madung gu neno jemene tika cheki gu chako ni gen gi twero duongo councillors ero ka giluo one bay wa facilitating kar enoni no food an loyo refugee law project gulu achoyo kun woro ki board director mamega mi konyo council we gubet pin mi facilitating gen we ordinance ukare we otin watiki alcohol ordinance madong tika dugu a national thing piem dano tika borrowing ki kum ngoma watimo gulu kanyi kayini biro pin manok i level me sub county i level me village dano gidigi twero mi kata ki bailo eto dujuweng be po olweny ikum chik madong tie atika kelo man machalo guri milok mamega pien ka yini neno duong ikum neno maduong magen gu katikere ena ye ikina tie the land amendment bill malan amendment bill ni ginu wego fut puchero mabo pien dano pitika yengere pien gineno we nero ne tima tut mil nyu twero mi loj mi ngom matut ki bot luari duoko neo bodgi mi kwanyu twero ki bot ngad makero ne pe mi ruenyu neko pien wajo ni ikin section mage choyo wajo ni kainen in pi tika tich ki ngom ti be gamento ket muchori iwi we ini beta chulo ne la peny moge penya yeni dong ibi chulo ki chente mene ka dong ini pe boge kero mi tich ngom kiti gamente mirni ibi chulo ki chente mene mario tich ngom tere ni ngom pien ana twer we ko ngom ma mi beru ma dek wegi uroji ka we gati kede ana twer we ko ngom ma beru wegi agogi ye jimi machala nyiri gi ologo nywal we ga beti gena chama nyolum mano ana tiyo kede ami geto ot ma mega now jimi eni duju kar mo bieno bodano dano nyamo gu none ko neno ni pebe dano katiki neno manyien
karma wano beru i Churchill Court wano wajo ni ko un ko duogo neno wopeny ichane wano tiki yo ang'wen makiloyo king'om Uganda ikine tie mailo manung'e lobo palo loka kamalo loka duchugu beru gumoko ni twer ming'om mamegi tichin kabaga then watiki freehold ng'om maberu megi dak megi matwal makun inne twero mako nyo twero wilo nyo kimini chi chero bot gamente miyo in twero mi beru wen ng'om eno ni matwal kidong watiki leasehold twero makimiyo iri mi beru wen ng'om pikare moni makai nen kar ne otum chi ng'om eno ni doko bo duere twero beru gamente duere twero beru ng'at ma omiyo in ng'om pikare moni kidong watidong ki customary tenureship kama wan ni iachuli kanyi ni chake kara ma dimola gubedo guwajo ni ng'om ma iachuli waloyo malupe kite kwaro mamekwa so be kilungi customary land ite customary tenureship kino ni gaptiye pien adek ke duju kai nen ini no wara gane kun a keyboard gamente mamalo ero customary tenureship ino wara gane a me keyboard gamente matiri machalo the district chairman land committee ena yemiyo in certificate of customary tenureship kidong maraj loyo ne kayine chero imap miwilobo imap maneno lokum ng'om makiluni de cadastral map inuni customary tenureship pitie reflected weko kayine yabo cadastral map migulu city ibino ng'om manoka yetiki title an kay penye ni ng'om egoni mukene ni pegi title pingo pien kitika loyo ne ikitimate kwarwa moko under customary tenureship pini ruere pe pini wegine tie bare gab money tie ikit me lo me ng'om enone so nero pa wan jomo keno beru tie ni un members mi parliament uteru unu lok eni parliament me customary tenureship obera roma ke roma dek money mi mailo freehold kidong leasehold wege oberi cadastral map weko ka yini biro kanye no tie dul mo makiluoni zoa magubero ka konyo twale inoya ke yo moro gikonyo in wek ini ng'e wang'om mamegi kipere yelo choro under customary tenureship gikonyi weko in bene no certificate of customary tenureship eto gineno pino tie reflected cadastral map kama luoro wati eno pien kenen la miro ng'om ma ti achuli chichero iland chiwajene amiro ni kanen amuoro mono nen ni chikone chero no titles gok piera bor keken chiwajene tuon ng'om ma title le pe ni ko manyuri wegine pe chidong lweny dong chake dong kekenyo now wek wano lwenye kom kit mi donyo ka lwenye kom wa lokom ng'om kongwa i level mi aloyo ng'om mamekwa uchiere level maruma ki loyo ng'om yo adek enoni meru gin matamo na meri ilok pa Dr. Alfred Banya pien lok eniti kin lok ma weko wano chiko members ni parliament ni kapo bitimo kite wano wajo ni chi pudugu uno kanyi pien unu bidugo kanyi ubidugu uno kalwen kwedwa pien no uno tero wan marach obi weko kero wabiru pe wan po watwero chero kadongo loans bank pien customary land Akwa wenye ruo todo. Angeni wakta dwebu. The men in my fura twero confirming bodu ni tie kaliere kamoni bile ono ti kaliere kamoni meru igin hello Mede. Wati winyi la dit Caesar Yes ti winya Watika winyi yes so the land amendment bill futika tika angin kamoni tika liere kamoni ma uro ni ano mo ubi dugu chen but this time anatamoni power of the people is going to play a great role with bill eno no kati piantika di Yodano or Duchu in Uganda now kana chero I bill Mario the sovereignty bill has become an act
madu oyeni wang madung la dir lobodo kerre yechi ki jimi iguni o duchu mak pikare moni en mawano bero kanyamone ni chwero iwa pien wanoni tika D1 jomo kene nemtale Uganda gidiga ko I comfort zone mamegi majimi mo kene dong pengwenyo gi dong tutwal so parliament ki loga winya mawano winyo ni members ni parliament magien go tiar go ker kingini chik eno ni be okate kamaleng kicholo gi million 100 meno loga winya mawano winyo kirga berni kichoyo ukati public papers madano wengo kwano da goneno so meno tikien gin ma wanone diwa now bill mukene makikate kere ena ye the building control act now this bill any mado dugan act of parliament ni to me bill any itikin bill ma ana supporting pien ka neno in record Uganda tie country ya chel ma laxity dit total kuna none department wentie mabene ka chero ino joba ka neno papers gi no giti qualified ero ka de dugu ikit gimitich inoni tij gine goro total ni no mo la dit mo achel kar mo wabero kwet gi Silver Spring chuwajo ni buildings ma Uganda kano beri South Sudan no kikondem ngeno wen pingo pien standard money peki gwogo gin madano na yeni ka an ngomo kwe tim akati ki plan bidon yengo gina gen eno eno o wego ana mero na kel pat mi chekene wajo ni wek ini yup ot be ini cheri nong engineer mati certified a qualified certified engineer wek en ukati ki the architectural plan ka en goyo plan mi odi goyo kundo biro ingom mamegi uneno chi unoni upore plan enoni gitero for approval both district engineer and city engineer now city engineer mafut pio approving plan mamegi be obin ka chel ki surveyor ingom kama ot enoni kibe yubi ye obinu unen chaji pangom enoni unen kama ngom enoni tiye uneno ni ngom enoni ma chel yo pugoyo ma rio ngom enoni pitie I wetland ma de ngom enoni wo pe ye ma ngwen ngom enoni pitie ngom pagamente ma bin ngom enoni infrastructural development plans okene machalo match pi koga badege pugoyo kidong ma gikene onen ni plan enoni fitting the bigger mother plan mi area enoni kado neno ni enoni opore chichero keru chie iye miu it in keru now chiedong wajo ni in be chul that engineer the district engineer and your city engineer wehi enoti man ma chiel tij mana na kwano ni Mario ka ini binu ichago geru mamegi from Tongo Foundation ka ini Tongo Foundation en be obino lim un pin unong nitika kare kitima ini kere church ibio kiu mamegi ki plan mamegi kado approving ni foundation nitika kare ini chago water foundation en be odukchen uneni materials ma ini tikere ketich kere tie standard kitima kichoyo kere then kadong imbe water foundation be eno bin rot foundation enoni mineno neni mixtures obero kakare kijimi wenti kakare mini go ahead for step 2 aye water wall malo ki pillars gini be eno ti checking oti para wang ma ini tie roofing out now ngomu wego anakelo man mu wego ambe na supporting acting Uganda kanyo waruejo kwa padano maduong machala duki mi uri maki yubu manoti substandard ki materials marajo ino mi kaka rupu kuyo
malupe ki standard mamieteni ki onyo kuyu maduong cementi manok viability dunyo kerne duguno ot poroko Mario ki chero ka yupo ot I wetland ka kamati dagu nyo pi ponye ingeye ot poroko onyo ki chero ka yupo ot I romo ne mano be ot tipu beriye amira mi la bolle I mupima ki gate ba peje tie ot pa director mi gulo central uneno to eno wilo ot eno ni kibot dano mo madong patwero wacho nyie kar mangat eno ni uno uyubo ote mi beru growth mati flows ario kiken ento kidiu gengu ilo uchere flows ma ngwen puri kare malach maga maroma ngwen angech oro chero unaleo kimalo uchero jenge kum ot mukene makiyubo ma ginenu ni okeru lok ichawani Pangyo ngomo time ero gen go cher go toro en the last floor ni kiken. Go toro the last floor ni kiken. Now ana pay engineer. Pangyo implication of toro last floor enuni ya nim ot enunu be beru nini. So this building me checking quality konyo wa mi neno neni compliance tie la mal. Ni ginma ini kere chot ene ginma ini biti yu kere beda konyo wa miketo engineers itich ni kare duchu in be chere rori wehi kay nem pero bibine ya nim ko ao ke kom ruet ore dugi kom in engineer pien ina ye may beru de supervisor ma ina ye mi e go ahead da reguero ni gine ke yoboka kare ina ye ne timo na kaka so meru ki kien gin ma atamoni akel o wero bene gengu katiki boat manyen ma boat eni kilwoni National Building Review Board ma boat eni tiki twero mi kwero dak joko tik mamegi tin ananem ne magu katika malen kon wajo ni gibi mugu tek ot mo ki kene Uganda maki yube wetland anatika korne kalok eno bibina da tumika lok eno bina da yaberu yom pingo pien Uganda nentalo football nano raj papi ka gina chiel tie mabe pe getem chuke yechi pi bino claiming territory now pi twero bero 50 years neno mo dugu chien ka claiming territory now building eno no be dano be to manotino gien maraj tutwan o weko an atichen joma supporting act of parliament ikin bills mu bino mo kene ena the income tax amendment bill gien gitika neno lokum compliant kidung ikitima kitweru la chukere kit mirayu muchoro bill enini atamoni oberu bill achiel mamiete none kinen maturi ye pien entiga neno lokum cross border payments ento wigamente wa wille kom gena chel nitie mistake mo magien gi making eto giria lokore dugun nomono ena ye mi waiving tax waivers kimiyo bot dano maduong to twale Uganda en tugu maraj pasen nente maron piera bo ngwen ki wie pa tax waivers kimiyo bot foreign investors ma foreign investors eguni ka kimini tax waivers for 7 years no nyoro Uganda kwiji la bole ka joma gitie in the mining industry tie mien rozo ken Uganda makani in mining for 7 years chidong in ibi weko no gimoro pe aya inuni en tax waivers ni o weko jimi maduong dano donyo kere Uganda gibino ka piem ki local investors amiro miyo la bol tie choboria mo ki kobo ki jemi mo kene mi jukon mage charrogi Uganda kan la bole gulo kan lo chat ginene oberu le chieno Egypt lo chat ginene oberu Eritreans lo chat ginene oberu Indians ero ka yire tuoro mabe inore jemi ene kikamo ki Egypt
Jimmy ni bino notino tax free. Ero Jimmy ene kagu bino machil quality ki gerbe. Ento will ma jone gi kero kuntana gu noni kagi en galvingo inge de fak ni gen gi miyo machalo lon ci dano none chulo ne jot. Ni mego chul ali mia rio ci dwe ki dwe chul ali mia chel a pedwe abi nyo pedwe abi chel chino item en ne chul ali mia bor nyo mia bier nyo mia bungwen. Ci inu kin gang ka weng dano tika gamone. Now, implication enoni dong tiningo ikum Jimmy Mawano producing locally. Competition enoni goyo wow. Goyo wa pichi. La Bull Mario ena is a second hand items. Kono bongi, kono wa, kono kom, kono ngo. Jimmy mabino ki wako second hand ne. Gentika bino ka PMK our locally produced items. Ichawani chuk pagin makara ti ana wana duon ready made. Chukati la pen chutwan. Chukati la pen kiti am lok ni dano no yor to twal me chero ka wilo boma ki luona jaji rukune te tiano mano gi kero ne I bon enoni is okay. O wege chawa ni ka yini chero ma chuk lokeo. Aya madung right loyo watiki joma gen go down business gin young business. Kido watiki wana chuli mukene ma wano donye business we wan young business bene to wamiero young business. Kayini wore nyima lobo, wore nyim chuk madiri, wore nyim bus park machoni. Ini winyo megaphones matino. Mano gitino kareru. Bag sa liba pa. Ini bichere bi wilu bag eno ni kibor la loga aliba pa. Ibi chero bora chuli tiga charone ali piera dek. Now, kayini wajo ni penye ni pingo will eno ni tie mutang totwan. Ibi noni actually spends a lot of money minongo gine anoni. Pien machiel muchoro kero Mario kiti ma en tika pango kere kenyu tika pange wel malaman ma de wel ma en chero gamo kere ka kelo machara wel enoni tila mal to twan makade chara ene wel ni aliba pap los pigino o wego eni chira chiel ma pol kar kenen kitika neno ne tutwan chi jomo kene neno ni loophole tiye kidong watidong ki lottery and gaming amendment bill 2026 tugo enaki luone gambling tugo enaki luone betting ichano kwanyo ko pa bulo ichano kwanyo ko pa lodiro lo puonje mukenen chama be obed kede ot kwan ka puonj notine betting center tino ka betting o wego quality miti yudugo piny results timarach jemenetika dio dano now itichi ene gen gi wajo ni gitika kelu 30% tax ikum chente mogi ken ma ini loyo ki gaming center and nero gitiene eno be konyo mi ilu wel muchoro makichugo wegi ukony chip me running businesses ma pat matie I Uganda kanyi ikawa ni gima nena ye politika wot ikaberu ko duchu charo kama inen machine and me gambling tie idiga chokone weng kun gi wajo ni gipe ka nongo muchor gamente pitika nongo muchor mo yan kiye which to me is also true pian ginu dugu duo karo and dano tika dene iye chan pian gin mo ke kana ke no matide ki rinyo ke cherry iye kidong watidong de ki the excess duty amendment bill 2026 ma eni gen gi wajo ni tika konyo kidmi illo ruom mi muchoro mano ki jogi kom jimugo chalos mo sukari mo teru kidong jeme mukene mano twer kelu muchoro itedero
Ana mio ko na kan pien muchuro en makitika ilo ne eni tutwale ka chale modek pol modek wa kan wano noi kum sunflower modek mo noi kum sunflower ni sunflower ki wilo ki bot lupu manyure ka yini wilo sunflower ki bot lupu be bini regi ibi mo I packing ka yini chari. Now all these processes implication no be doctrine bot lupu ni ka uno kila chel mi sunflower ki wel ma liba chel mi abije ichan ki bicharo wele wel mi chilling mi abero pien ngad matie ka producing more eni mero ni inong mugoba money. So at the end of it all dano manu gen gi peroni gen gubi no chente mano we ngap eni benu enu nong mamege pien after all ena you be setting well enoni ni a really well eni and he is probably the only buyer. La bole gulogan tere bino no olo ya tuariza ye wilo sunflower. Kayobo mo enoni. Kado dictating on well no don kire eno. Eno no bichare jemo go chalo soya. Madano tika pietone kone tamone beo il kero ni micholo fis ki jeme mo keneni. Kidung ma gikine ena ye VAT. VAT eni kitika neno neni kainen muchuro makicholo ki ilu welo la bulle wanjo mokene wachulu pay amiru mi chala bol mi pay which is pay as you earn yene cholo and raw material ile lobo kit chelia di ma yene cholo mama yene no ma chala muchara ni o wege chawani ka yene neno well market taxing in Uganda is in excess of 34% of your gross. Now, 34% of your gross, kaki taxing, chi wego ini no chente material to twal as your net. Now, VAT eni, uchake tin, uchake wachon mawundio mokene unungeyo mabe, ichane gamento ilu mirene kineno neo. Owego VAT, maki ilu eni, dano mapolti nongone ni obedi yogi. Don't look amagi kaye. La wula did lobo ki swearing o Ian Machar president ni Uganda. Kirga very controversy so beru duong Paul wi lobo gera pegu miti bina ye. Jo manok go bina ye. Not mo ki ken mo chere parliament mo akite party no chung ki manifesto pa party. La bole pen lock pa NRM o beru protecting the gain. Which gain mo kene wanjo mo kene wa failing mini yang wa team. Ergen go protecting the gain. Ikine matiano tiano magen gineno era yilok minya yilo nye ching dano kien mi luenye corruption kien mi metu ke romiriego luenye kum kuya pin kien dieme mokene. Now kiti madung lutela wadung magen gitu party NRM gubi tiu manifesto eno gubi loko wego dugin ma wano tuero nongo moja kiye is the biggest question. Ma ane nero ma mega tieni do kin gang begu bet kinget ikum nero eno pa NRM we kalutela gi magiti party NRM gudugu T accountability gen gumi based on manifesto pa NRM. Kayini binu bot Nup tika neno New Uganda. Nup neno the entire reconstruction of Uganda. Now, under reconstruction of Uganda, PTA sector more manubu were untouched. Education, health, kono every sector. Gen gu utiyo weng kunge wajoni sectors anywhere otie o mamita ni ki mwangio onyo ki kel manyen weri Uganda udok chien uchak yueyo mabe. Anane position acquire the sovereignty bill government president football signing then that is okay. But wanginin this government mo bino in this new era of 2026, 2031, obino kati yuti mamege at the point ma chamo kene sovereignty bill ki be signing Kenya. So we one machalo lu bol kui mero wa keruno lo tela ma wano chwalo gi itask matek miti yugin makela loga mamegwa kidong mapat ki manifesto enoni la tela chela chel be obet kineno ne
mano konyo lukin gang ilo ruomgi wegi dano bera gonya ilok mi kwan lok mi yorokum lok mi pima leng lok mi kaberu lok mi yo lok mapat mano diyowan chipi chawani ko ngunu ye ana git kanyana poyo tutwa Poet it was ruột I don't hear mà tụt mà đà mà nó bad rồi. Okay, you're being able to bend and bend chicken in my walking down the pajo. Yeah, I'm mom. Ana foyo matek, foyo panelist juju, foyo luak matia neno wa kiwang tiene. Kauno nina neno wa beri bola chiel ka lok wan ki fred ko anyono tiene ni jali te kare poina. Piana no lok amo kede bere ero doje ye. Ma perache, piana wane duju wate achwalo lok, wek luak uwing. Dong amira po into twali ye fred, piani oluto ikonya iweko loko kene do karo. Lutua uye weka wajman, kit manodong aneno bere chawa ne do dong manok uye weka tong wiye. An ki kit mano an ngech ma mega tikede. Ma ngeni pol danle inyo weng pian an pol kar ka tika lok a logo yung isait pa la kien gang. Mano an la kien gang. So mi a lok cha la kien gang la wara. Dong lutua wan wange ni lutela ka wan wa yerogi lutela gichero kachung kidwan mano wan wa chwalo gi ye dong ana ngeo ni ono por tutwal ni kache nen lok mo tie mu binu chalo lok pa billi enini me sovereignty billi ono mir gen bene kongo o kere botwa kirika yano en kita yang ini neno no yob ki yobo ni reality e baka rebian rele ke yobo inyima ta achalo guru kany onyogo ki kit gum ke yobo boma ground enuni kauno ni yang ko ngaromo dak ikori type tela enuni no romo beru gen mabet twal nyodano tuke ilu chingila wa chiel mawai wa ye onyowa kwer nukong ini bini tiro bodlwak lwak ko ngeo gen mon ma ki mer timne mano wek wun maka kenyo ni duonu ki twal enuni kauno ni yang watika meno ono lutela ramo bera accountable but lubol kui mameki eto man kumbini inini jemo long olaka tu lung tore yang chon wunu winyu choli ka kany bene wan watigi lo member me parliament mugo magen go chair chigo wa ni gin gi chair ka making agreement on behalf of choli madong pedong bena choli man gwak in law e constituency mamigini eto no dong intiga chair ka moko tammi o pia choli dujo cha tawni mane in tela maraj twal dong pangyo ngoma pamiro donyi kom ngomu kero kori tela enuni kitano waramu la ko kero kori tela enuni baramiro wajini mono enuni benti peka chel ma wan watikere wan ana neno lokom sovereignty bill enuni ma wan wabel ka lokye ne cha walokye ben picha bera rio lu dong lok te kamano chua Uganda tigi peko maduong mauno ikiana kenyo ano no aneno eni wachon pian emphasis kita nen kere kibung bot jomo kere maguber katemo chung nyonyego tutwal katemo tiek to lok ka sovereignty bill gitika lok chale wachi wakingene ko biri Uganda tiga mier gwake kikom tamogo mabino mano diu Ugandans anda mier wacho man ni Uganda no mier kama guket ye kom gitutwal en ka kama no jemi madonyo i Uganda mapat kilok machente jemi madonyo i Uganda ye kumbid ni pian ka in ana wachi wune kumbid in ino tie products mukene mano bene pe in rom chere no ata wa kono certification gwa ki UN RSB no pere mano ini no ni product matika donye inini no product mano agwa ki smuggling ki yung i Sudan product mano ki smuggling ki Congo chi kurgin ini tika time mateka dada makau no lep mano don kone ki wajini gwak di ben level raj mada chuna wachi Uganda terra no ti tuolo tutwal
ma no mir ko mi manok pien biru chali wachi gin mo ke ken mu binu dong Uganda peke ki ngej pien ka ini neno cheng cha ke tiga mako luogi dano magu donyo i wiali ikar ma gen gi donyo ni nok loka kata gi muno temo ni ning pien pedak gi romo pie ki parachut i Uganda pedak gi romo onyodak time o chal ne gwa kong gi lwinyo ki te pi ka dong gi tujwa i Uganda ka ini neno bene kitano chao kene process me border kono ki kwe gini enuni uno ki timo kere jemi ini nena ni donyo Uganda yot kai por ki donyo i lobo mukene ni noti jem mukene ma noti standard eto Uganda pa ngeyo in kumbini ni chak lok mo ke ken ki muyini mo onyogwak Eritreans mo Somalians mo nyogwak ngar mo ma a kilo mapat tek don yange lok ma miguni obi oi polit dotum obi bako doge i ruwa mo ke ken ero noko jenye manane na dada chi mono enu ni nyura tini joni gi peke ki ka taj ma nyur ni umir gin gu bed guri i Uganda nyukiri peru gili enu ni noni ka gubi donyo ni gubi biro gubi timo ngo pien pe wati ki gin mo ma nyur ni ngari enu umiro utim gin eni ni kidong gini ini ngata ini gwa nyo pera mo timo ne chale lobo Uganda wa peke ki gini eni umio kumbini ni ino ngat ma ke luoni investor tika a bion ka piem chato popcorn ka goy chapat ka goy Rolex ke dano mati boto ka eni so lutiano mate tiano inongi timni ni aya ngat ma en ke titi luoni investor ni tika goy Rolex en ngano ma mege peki kerie muchor gen mo ma mege peki kerie muchor ga ego ni weng muchor peye in keri migi muchor tiye ino ngat mo no tika ker mege wele yot eno ni wapiem ni ning chi anatam ni kape kong wa chako yupu gine ni pien ka ini neno kumbiri dukani weng dong ka chato weng eni ni pien wan achule ka ini gwak dong ke joma Uganda ka ini kade no dong Ugandans magitie i dukan ino no tilo loke nyangole ene gitiga turte eka ilok machat kidong ene Eritreans kichai egana ki Indians eguni ene no gen gitiga chat wan chala chuli dong gino mo pe ker mo pe pingo pe kong Uganda meka kachako neno kuni loka muchor gi kita frir kwano gini ni ya ki mer muchor ni ma muchor be pole na chake chama ni meka kachako neno loka medu ko loka muchoro ma muchor be mana yang be pia winyo ni uchulu banya ma Uganda tikede an pia winyo ba ni ya muchor ma ke kwanyo dong ke chulo dong ke banya kumbi dong Uganda dong pe ke banya palogo mo peke chi anatamni umir Uganda ko Ugandans ucha kong ketu chungi ikom metuker pa anyuali ne kachele mi jem mugule ene ba po beta dan ka moya ako ni PDM gi ko ngagile ene diange ga dan be maru kino li weng dan be timu ki jem pien petit yo mo makitika empowering ke dano yani ka gini ini gamu itimo kaka man onyo restriction mo ma di tutwal pere line enuni wek no gin money maki gamendo planning uti tiche gine dong pe ka dong in chero bir chale waji campaign ma chwala dan Saudi Arabia indong you are on your own tek de o kuno ki bor dong ya ka kuno mor kiri dong ay rabu tiga wunni dong no pe ram dak ka ko bot campaign kur perle enuni en wan ma tiga kere ka kan chi don keramo metu kerpa anyuali me Ugandans ni ning mane ine anatam ni kache nen Uganda no kongira mo chao ketuigi no ki kel and bills mano a mero a kerpa Ugandans ma pe kwanyo ker ga kwanya pien polele igani wenki tiga kel jema kwanyo kera kwanya madong ni mo wabiberu dong en kitano lok ma chik me lo manyen wajani lo chan umir betio dong en lo chan jomon ma gitigi chiana mana nake umir go gaka kenyo kidong lo lonyo ki kome dong gak kom lo lonyo si anatam ne kape ki chako neno la kori jemi machalo meno gien mano konyo a nyuele me Uganda ki ilu ker ma megi lu timbia char
mano gitika timo biashara ke nen chalo kumbiri ni boda gitika koko matek tutwal pien nong tich peke dano tika koko chiena matek tutwal e Uganda pien nong tich chiena do doko noko jo man ma kikwanyo gili en man middle income earners money en machalo wegi containers ini ene no chiena tibot gi man kumbiri ki balo ke go kerge ki duari ngom joni enini ene no gi or boda ni chere gama modek chere gama jabon chere gama ge chino chiena ber ka longe kin dano man kumbiri ki containers ma peni ka bolo mo madong gi pere kubi mano olu chiena no gore ki ieni dong pere dano tika deno chan ma tek tutwal ci ana neno chale wachi Uganda me chako ka donyi gien ma para bot ma peo bi konyo ikir me don chwalo Uganda ruom mala mal eto no obi balo ruom me chan pa anywale ne atawno Uganda mer ko chak neno jeme egoni piene man kumbiri dong en ma wan walogo ni jemo do chak to ba angene gulu siti wunu neno ti lu kay lu tichu kene madong gu chako jemo no dano bi chako jemo ariat dano bi chako jemo gan kwan dano bi chako jem kwan chika dong chiena dong be pere ching dano wunu bi neno dong kiro do be bale kere chi eni no dong en kit mayang achulo wanyo ma udolo ma chiek ni liech u chako yen mela mok en chi enu ni ena nena chalo gin mo mara tema ana po tutwal pichao ma do diwa dong paro mo chier ma bo tutwal ana po panele poi fal de ben amilo bien won me ge Lady Grace ke Christian ya loko mapol tutwal pe loko dong chier borgamente ko ngadi ni loko mapol pe ikana po utwal tine po kitang tichu magiti na wa ka ben mapapat po tama wonu tikere wen dong an lok mapol pe piem lo loch me Uganda gena donji mapegi tam piwu pegi tam pi Uganda gitimo gina gen gitwero dok gitigi lonyo gi wen ka ber mapapat makat mun eno to ngariyo chalo gogi gen to beneno rache lo lot makitiga lo Uganda pe Uganda logo ento wa pegi twero mekerneti chilo tiyo ma wano chwalo gi nugu chier gu chung piwa mukono kongu ken gu bini kim bajo tiyo wa ma wano nywalo gi we wandung gi yer wa en wa bi chier do parliament wa mier ko mo chier ki duon ngoma wunu tamu gin matiga time ko man lu kingang bene gi nyang wa ber ki kuch ento lu tiyo wa wen kra pa ni wa ni a cham gina de kan ngar mo to pe ka peke do ngar mo bi chung pe ka chulu dong peke nyo ka Uganda ni wala Uganda peke pa ne an kwa ni tie pien yo ne chane dong no ni lo lobo a chulu wer ni pi makela don ki da don be na da dong gitiga lo nyo be mu rom kadi bi wekwa pa nge kita dok Uganda bi dong kede kanen la tela me Uganda ki kom latina nyoli me Uganda yo be nwa ka pia ngwen kono Uganda tima pange kono lo bir ma dip kenen wana ka yanga wan tur watiem wo me ki ti Uganda tiga to ya chi ama chalo mego lo koni nga ne patwera waje ma iya tiga chuwe yeke ken ko teme ki te ko mere lok bene konyo ento pangeyo waloko matek tutwal madang be mi comment mabe to tika lok mabe ento petiba pielo te wa wen pegitika chunke dwa wakaka mukene enda ka bodwa ni dong ayela pe pa loko maduong par nyang lok bagamente ti agiko kon kakan ana poi tutwal ana poi mada Lady Grace apoyo viewers apoyo jo panelists wen magulok
lok mo madak aban da be raw me de pere timba pian lok mo a ke gang do te mo te lok ni wen wan wa mi mer po ti ken pitin ni wan wen wa win wa po no be lok ma pon beads ma gu ka te ma nyam ni ni wen pa po ya Christian. Ako amor wo weng ra amor viewers weng an ba bi lo charo la mego na la mer en kit mu lo ke Lady Grace ni lo ke ni ko le weng lo ma titin gang wan be wati winya wati winya ngoma tika time jim ne ni weng tika time keto lo tia ba rio eni gutero ngom kwe gini di ben gutero si dong ku dong an pa da bi lo ma dung pa bi mer ye ba mer lo ka bi le ti matra di ja mia po time ento dong wa binan na ka nyin jim wen wa ching la chui a foyo ku a dir ko man Ana po de twal. Lady Grace batiki duan ma akibolwa. comment che le kan pa ngai ka doctor no me do gi mo doctor ne me do gi mo You're muted. is mute Pa mer gi mo enta mer agene poyo la did the band ki agene umera la did ngomu kwe atira ne kita enorie yu kwe de bill ma papate sidong gina pere tera yemen neno kita eno ni di yu kwe de log me teach ya choli magwaka watie ki patu gwakwa romo mede kwede atira ne log madoki kum ngom ki loka eno waju ni log me customary tenure nyo rom ma ngom kwaro umiero ki yele meneno ni ubini rom marom ki mailo lan maka gina chiel mano waromo tiji ye matek me weko lutela wa gugina gulwenyi ye en enoni bi konyo wa mada en aina amero wacho enoni kidong medukero palo tedero kita en wajo ni chalo lo pu kar kene noni kibino kiwilo gina sunflower iwel mayot pi lok me excess duty amen act enoni umier kinen ni kijing kano chiek motie maromo kelo rocho eno dong mier bet lutela wa matie te dera mier gunen ni lok me jingo nyo rocho cooperatives ma konyo ko lute dero konyo ko do pu wek pe luchat madon gibin ka gina gibino ka wilo jemi wel ma piny wek no cooperatives ay konyo dano ki gina ki chato gina pura gi eno ni bi konyo jingo ko lupu ki bene weko alany ma lu chat ma gibino lu wil ma gibino ka wilo jemi wel ma piny pegi gina pegi romo lanyo gi ena gina no atamo ni gwok umier wa mede wa nen kit me neno ka Paul Jemini en weng ki romo konyo kwede dano ma pajo ki tam wek ki keri tich apuoyo ni ladit ngomu kwe nudongo chako lok me customary tenure nyo ilo rom me lobo me gina ngom te kwaro wa me bino i level achiel chalo me milo len ki jemi mukene ni pien jemi ka penen i map ka penen i document tino adane pe no dano penen ni no tie eno mi wa tie peko me lok me ngom eno apoyo Ana po de twal. Okay, Lady Grace kwan wen duan ma akibolwa. yeah
And what you can and not want to join Max Brown. Why this is good that leaders are coming to media to address issues concerning our community. Tika for men now lo deal get tika beauty can down mere make ya men now and look mati Uganda ni now down to be ping tika lock on yeah for Emma comment here again. Well, Alfred Genke, Fred Namakwe, look at a week, go tell a week, you can share. Anyway, get on my mirror, I love it. Apoyo jo viewers kono apoyege tiki viewer na mone nye Ochieng Edward is a young viewer so tika mtalo yara mot yang oi nera nera do so tika po ne ano pan na mona chel yes Mother can more chen Viewers comment do to more. Okay, one point. Point the 12. Avoid panelists, do you? Man, no, many kill away and give me you, Martin. I do on one lady Grace, we're all programmer. Okay, okay. Jakamalo, and no more doctor,